abana n'ubugwari abana n'ubugwari se wewe kutangiye kuntuka nuko ntanafasha kurera kantu karavuga twita mwana njyewe ntago guys mukore subscribe akantu nakande muto akantu nakande ndashaka kwerekana kuri kamera ko ujye nkubita ndakubaza akantu nakande angaje kunyumva akantu nakande muto nako nasabye umuntu arakampereza kwirirwa abakunzi ba Mutomanza by'umwihariko abakunzi ba Mutoni nizere ko mumeze neza mwese aho muherereye niba bitameze neza urwaje bahuye n'ibyago ejo bizaba bimeze neza mwisi niko bigenda guys njyewe iyo nje mukabona ndi jyenyine muri gutekereza iki iyo ndi jyenyine nifatiyemo jyenyine aba ari prank y'umuriro ntukikwe ni prank sindiyo ntukikwe prank ni umuriro nabuze nuko nifata hagiye gushya manza yaragiye aho ngaho ajya ku mihari ngo azanyishura prank ngo azanyishura byaramunaniye ndategereza ndipanga biramunanira so uyu munsi natekereje ngo mukome another prank prank afite rero ni iyi iteye ubwoba iteye ubwoba nanjye kwivuga biri kubonera ubwoba so tuyireke cyangwa tuyikomeze guys mufate udutebe prank igiye gutwika umuntu mufate udutebe murebe na prank ntibacike nyivuge cyangwa murayibona prank yatangiye cyangwa murayibona akazi katangiye mfite igikoresho hano urumva mugabo abantu bazi kano kantu gakora iki gakora iki kano kantu abazi kano kantu gapima inda fora Tomanza aratwite ama muri ready kungura ibigoma cyangwa murahita muntuka ngo twe twaguteye inda aramushitanye wakampaye namwinginze mu rwego rwo gutegura prank nawe yagezemo uruhare aragenda arakagura aripima arakama so ngiye gukorera Manza prank mubwira ati ndatwite dore ngaka gapima hariho uturongo tubiri sinzi niba kagaragara mani nikuje naonyesha nisifikirie na wadanganya anaonekana ama kakaragaragara ya kamera simbimenyereye nizere ko ahangaha no muri kwibona gafite uturayini tungahe tubiri iyo kazanye uturayini tubiri bisobanura ko ufite inda sindiyo ari nkutaye prank yabaye umuriro wabona mvuye amenyo guys rero ntizimbye mu magambo afite prank yahagaze gutya Manza hano hari haje abashitsi arabaherekeza cyose cyo ntari butinde ni nk'iminota 5 arabagarutse so nyine namubwiye ati baherekeze ngiye muri douche ariko kwara kugira ngo umwanya nitegure mukome prank sindiyo
So uyu munsi hagiye gushya, vuga ngo bwira mugenzi wawe ngo hagiye gushya. Njyewe mu ncamake ya prank mfite umwana w'umwaka n'amezi 4 kandi narabazwe, urumva. So rero njyewe ku bwanjye kongera kubyara vuba, ahubwo nobara agafuka k'umuceri kakamara kagera ku 1000 kagatora umunsi umwaka ukaza, ariko kumbwira ngo akandi kabebe nonaha no ndacyafite kwireramo bukeya, nkabanza nkabasiremaho bukeya, akora siporo kitambi zigashira, ibintu byo kubyara ubu nyine no. So guys, uyu munsi ngiye gukora manza prank ko ntwite, keya n'abaturage bataje. wowe mwari nasengeye kana k'amaboko maye ngo tuzahorane, nubabara nzakuyoza nzaguhora hafi mukundwa, numamagara nzitaba abakoma watemwe nijoro. Marira nzajya kwibagiza, nzakuza ku mutima, nzakurinda kubabara. Will you still love me when I lose everything? Will you still love me when I'm nobody? Mwana nkunda bashize ariko kanga guherekeza. Guherekeza kubera iki? Mwana nza mugenda mukagenda mugahagarara mukakeboro. Bibasezera. Inkari ziranyishe nabuze ukuntu mbigenza. Inyara mwibarabara. Gari! Iyo nyara mwibarabara mani uzi ko ndi umusitari cyangwa ntabyizi? Umusitari wa hehe? Songaho ko Chara kapa bona nisimamishe. songaho ko siko gusimamisha kwisunika gusa. Ndibandare Njye nicara mpaguruka mani ndibandare ya filime. nyine urayireba uhagaze hariya. Sika kuzugora gira canke urengeze uzugira ngo ndushibira ndengeze wowe kurengeze. Sino kurengeza nukuri uzibira mfite ngayigira masha. Icara hano se wagira ureka kubangama. Ni izina ry'Imana ntaho nicare. Mimi nawe kimubeshere. Pale honi Si wowe songa huko. Sawa. Cyangwa wacha mimi nikae huko basi. Aho udakeneye kwicarana nanjye kanyagira. Yewe we inkari ziraniga mbura ukuntu nsezera ziraniga bro. Ibasezera we kutashe guherekeza kakamenya kwikunda gusa. Kandi nakubwiye ko ngiye koga. Iyi filime nturayihaga man. Yeze kuri episode ya 8. None se ko abantu bayisajije n'iki cyadanje kirimo? Abagore mukunda amafuti sha. Irimo umugabo sha. Yo. Tebwo.
ariko Biteye nuko ubwoba abagabo gute? bose bameze nta n'ikirenze kirimo nabonye gitandukanye n'abagabo nzi. ari gukora iki? Ni umuhehesi birenze Mwese niko abagabo bose bameze? bose. Hari Cyangwa umugabo haciye ukunda inyuma. umugore mwese Ni ukuri? ukuri Ukunda bangahe? yazi icyo muri ufite akamupango wa kanda muka tubiri Icyo uzi cyo? icyo nzi Urabizi neza? ndashidikanya. Satani yakugendere. Kaze tureko ariko mu minsi mike bazogaragara Bande? aba bamupango wa kanda. Banjye se? Banjye Cyaba filime uri kureba? Sikugira ikibazo cyagira filime ikakongoza to. Ziriya filime ukamumva ko ari. ndareba filime ba ndareba filime umunsi umugore azabimenya ko ajya mubeshya. Uri uwuhe se muri aba w'umuhehesi? Se twayirebanye ibice bya mbere babaye. Ntabwo buriya nari nyitayo, nkabonaga ndi kuri TikTok. Kakaniga? Akagabo k'agapara kameze nk'aka. Kubona kiyumvisa abana. Abana abagabo b'ibipara bose ntiboroshye. Asante ko ntacungira. Abagabo b'imisatsi ntabwo tugira ubugoryi man. Kama tumependa. Uyu ntibitazi. Suri kunywa iki? Juice, apple juice. Kanyanga. Kanyanga mu mutara. Taraba kanyanga se. Siko kanyanga ijya avuga. Kanyambya. Mwese mwana ko bwije mwahashe. Wapira bavuze barategurira inyama. Nje no kuri boucherie nziza nese. Nje no kuri boucherie nziza. Sakari ku weekend abantu bose bakunda kurya inyama abenshi. Ntabwo ari bose. Uzubona hano buri weekend uzirya ukagira ngo niko bose bazazirya. None se mani. Waka kagabo kaba kari kurya abana uba baragahembye angana iki? Naba kwishyuye wayarya. Ntayarya. Sinjye navuze nyine ngo Ntayarya. Umupango wa kanda. No yasi mupango wa kanda. Ariko ibaze nk'ubu bakambwira bame nka miliyoni 10 z'amanyakenya. Zikuye se. Urugero ngo nyine somana ry'ibyana ni filime. Bro, 10,000 y'Anyakenya. Nanjye bayimpa. Ubwo nyine nawe wahitamo amahitamo nawe. Rwose ndaguhitiramo ngendo wanyu. Ngendo wanyu man. Wose nyine babiguhangiye nka kwangira ko bikina. Divorce. Nka divorce? Je no kina. Ngo filime yazasohokaga wowe ugahitamo. Ngahitamo urugo nshaka kuruvamo. 10,000 men? Biranduta. Talo. Gusa kubyegereje umutima nakubarura. Bibaye ari uko ntawakubaka buri wese azashaka hari ifaranga. Mwese reka maze nkubaze wowe. Bampaye 10,000. $10. Tiwumva ubwenge buke mugira. Ko ndakubwira ifaranga ukazanga ngo ningo ifaranga uje kwisukisha. Bampaye $10,000. 10,000 oya. Miliyoni 10 z'amanyakenya. Ngo nyine mpeheta kabisa. Wazimbuza? Kuki ari we botora mu bandi ko nyine ari we bisi. No hari ikibazo sarige babona ko uzi ku acting. Kandi ku nsante bivuze ko mbikora. Kandi nimba nabikora simfatwe. Ufatwe. Kibi no gufatwa uzugira kwiba n'icaha. Icaha no gufatwa. Wowe mwari nasengeye kana k'amaboko amaye ngo tuzahorane nubabara nzakuyoza nzaguhora hafi mukundwa.
urakazwa n'iki mpamvu wabivugisha ngo abagabo bose nuko bameze ariko ubundi Mugabe iyo afite ifaranga yariye yahaze agomba gushaka abagore akamana yariye yahaze kuko utaza kubashaka utahaze neza waba utahaze reka kariya ni akazi nk'akandi amafaranga uzi ko hari igihe mushakana n'umugabo amafaranga muhereye hasi yamara kugafata agatangira kujya mu bagore kandi sha byarakuvunye kugira ngo muyagereho ikibi ni ukugenda burundu ariko agiye agaruka akaba afite abakobwa babito aba South Africa abakobwa babi wari ukeneye ngo bezakumarire tutashizemo amajwi se yabwiye ibintu bisa n'umugore wiwe cyane mwese ubundi ugira ngo usibye iby'abanyamurenge twigira kuko uragira ngo uyu mugabo nta mugore agira ushaka kujya guhaha burisha ako ntaragenda naribagiye kukubwira urumva It's about to go down. ni tacu kubwira tabiya sinyikunda iyi ni tabiya y'abazungu mani uzi ko imeza yanjye iri gushishuka si wowe uyishishuye hapi nabibonye naribagiye kukubwira agaca amazi ashayirore nayikina amakuru mabi ufite amakuru mabi amakuru agenda ate telefone yawe amakuru agenda ate telefone yawe kuyikora ni ikibazo utayawugira umwanya nkubwira ngo ufite utayawugira telefone yanjye ingana n'iyawe birasa ushaka iki kigo yanjye rero nza mfata yawe amakuru mabi rero reka nkubwire nishe umuntu himnako nahota cha mchezo twese kumeru yaraye yambwira amakuru mabi ufite kwambara filime mu nzu filime si izanjye n'amakuru singiye kuyabwira ngaho mbwira ikibazo nawe bigira imikino sawa ndi kumva umutima wanjye ugiye gucikamo iki umutima wagiye gucikamo ni ukuri ndabona abana bambaye ngiye gucibwamo n'ikizi nzi ibintu nabonye niba ari byo niba ndi kurota wabonye he niba ari ndi buze gukanguka kanguka munyarwanda kanguka njye ntabwo nkunda imikino yawe ukunda iyande muto ayo cyo gukina kitakina twari igihe cyo gusarura no kubiba no kubagara ubundi iki kigabo nicyo cyakagombye kuba gikina ari igihehesi iki ngiki kubera birakibereye n'aka gatwe kabi kutari director iriya filime ufite ikihe kibazo bakoze casting mbi kora iyawe tukubona urabona njyewe iyo nza kuyikora harimo urwana hariya rwiza narebye rwari buzakine ari urubesho nari maze iminsi numva afite iseseme n'andi akeneye kurya numva isereri nkagira ni igifu kiri kundya ni igifu kibintera ni nacyo n'ubundi uza urya injanga ukarya ibitoryi ugashiramo urusenda
igifu kirareka ko kurya gute? Ni izina Neza ry'Imana. nzareka kurya. Wajya urya ibindi bitari ibyo ngibyo. Uzi ko bamwe nzarangije ngo cabbage ngo n'inkoko. Cabbage n'inkoko? Ninde wabikwandikiye? Bitandukanye ko bamwe yakunyanja indagara kunyanja ibintu by'amaside byose sombe. Ukuvuga ngo ikintu ndya nkumva nta kibazo afite. Cabbage n'inyama ziko zazimbye mu gifu. Inyama y'inkoko, ifi, byose ubwo bushobozi nabukura bwo kujya mpora inkoko. Ariko isho ntabwo ihenze. Ayo mpora nahira ishusho buri munsi. Ntuzayahira uzuyirya. Buri munsi. Noneho uzurya isho. Amafi hano haruguru nturayagira dahenze. Njye ntabwo nasanze ari Ifirimo. njye ntabwo ari igifu. Niki? Usanze babirya? Nini useme? Ibintu byabaye sindi gutekereza ko ari byo. Ni ibiki byabaye? Uratwite? Uratwite wagira ngo Ese ni ibiki byabaye? Nimba atari igifu niki? Urwaye akaduta? aduta ni agake. Akaduta ntakuza? Agake. Indwara bita akajangara. Uzi indwara bita akajangara? Ngo izifata mu Kuki? uzabaze notabule. Ni indwara yari yarateye muri Kongo ngo yajyaga ifata ahantu habi cyane. Kurabigira ibikira kayendiri. Kuki nyakimfasha? Sema kimeumana. Pregnant test. Punguza michezo hapa mama. What do you mean? Sema kimeumana. What do you mean? Ni nini wewe? Uzi nicyo utari kureba si usomye. Nta mutowe wangalie. Eko serious madam. Labda ni gani? Wewe se kuri kubika umutwe fyo. Ndareka kubika wasomye. None ukazanye ngo nsome. Nyine byagenze gute mbwira? Reba. Nimara kureba. Wiha igisubizo numara kureba kurambaza tukura. Yewe uzi imyaka ufite? Imyaka sibureya nibyo ngo. None ibi ni bikuri kwigira ni ikihe kibazo gihari ko wanzanira pregnant test? Nyine reba igisubizo cyavuyemo. Ntabwo kwa wigira nkaho Urabesha. Urabesha n'izina ry'Imana. Ubuse watwe turi konsa? sinakubwiye ngo muri ana pukanga. Ntabwo watwe turi konsa uri kubesha. Okay. Ndakubwiye ko. Umuntu ari konsa ntabwo ajya atwite. Ndakubwiye. Uri muganga. Sawa niba bitazari wowe byakubaye ngaho turebe. Murebe iki? Serese man, njya mbwiza ukuri.
shuri mbwira ukuri cyane prank. prank y'icyo ariko ndakubwira utese ntabwo maze iminsi ndi kumbona nkagira ni igifu cyamfashe Wallahi yes wanjye. kwibaza ukuntu nzongera nkabagwa ukuntu nzongera nkabagwa nta n'umwe kurashije Man, izi ni stress kweli. Ndashaka uburyo ucutse azanye. Ubwo se iminsi yose umaze uvuga igifu buriya yaba ari yara cyangwa nyine ni igifu ukwacyo n'indi rukwaye. Kuba strong bana ikibazo iyo kije ntabwo umuntu ajya ngo agire gutya. Akunda ariko nshaka uburyo ucutse umwana rero. ndakwiyamye ntusakurize uzi nshobora kubwira ngo ureke njye umwana kukanga None se singusakurize ntabwo umucutsa. ntabyo kumucutsa ntabyo uzi konkereza kunda kuremo ntabwo nkeneye kuma kubaga satani tuwishire ko mana yanjye sikuru umupagani ugende mukuremo inda. yose ubu ngiye nzasubira ku iseta njye kubaga inshuro kangahe Imana ngo Imana iteza amapfa niteza n'aho bahahira. kugira bitazari kuba ngo bakubage niyo mpamvu wawe wivugisha ubwo bwamba Oya none se ubundi mu buzima uzajya umenya kwakira ikintu uko kije. Ntabwo Imana yakora bino bintu ngo itume hari ikindi kibazo kiba. Uzamujyana nk'uko bazabaga umuntu bakongera bakamusana bakongera bakamu sinakubwiye ko hari n'umunsi nigeze kuza kurunguruka bari kukubaga. kubera ko nyine utazi ubwo buribwe niyo mpamvu wanga kongera murabona ko barambaga nongere mbyare bambage nongere mbyare. Nani we wizana imfane icyabaye kiba cyabaye kandi kiba kiri mu bushake bw'Imana. Wabyumvise? Imana yaragutumye ngo ubyare umwana atarakura. Imana yarantumye mbyara umwana atarakura. Njye se nabyaye ngiye kubyara cyangwa nanjye birangwiriye nk'uko bikugwiririye. Umwana si ikibazo. Nkubwire Imana niyirema. Urabona ukuntu wabayeho n'ukuntu wavutse. Ukuntu nabayeho n'ukuntu navutse. Sawa rero njyewe igikenewe. Sawa nakubwiye ngo ndayikura. Kandi ntuntanye. Akashake cyo kibazo. Ukuremo inda. Uri umusazi ufite ubwenge buzima. Sinkutambike nta n'isoni kuravuga sinkutambike. Cira birava mama. Cira kandi Imana ikubabarire. Iyo wari ukeneye umwana? Ntabwo nari umwana mba mukeneye ariko ntabwo nari mukeneye undi atarakura kirimo yo. Gusa ariko nimba bibaye. None niki gituma uvuga ngo ntabwo ari umukene kandi warandikanye none? Njye ntabwo nari nzi yuko utatwita kandi uri konsa. Wigeze dogiteri? Ntabwo nigize dogiteri. Wize angahe? Wize ubuganga wowe? Ntabwo nize ubuganga. Birenze mwana. Izina ry'Imana ushobora no kuba atari we wa mbere. Birenze. Ushobora kuba atari we wa mbere kabisa. Birenze. Kubera ko utazi rwa rushinge rwo ku mugongo bagutera. Ntunkore humva. Strong sheri. Strong man kamubwire. Imana ivuze ngo reka ndeme. Irarema. Imana. Impamo ya muntu. Umunsi ngo yakumenya ko Imana yaremye. Ese ushaka kuvuga ko ntazi Imana n'ukuntu irema? Cyangwa se icyo Imana ivuze njye ndinde wo kugira icyo nyirenza. Ahubwo se kujya mu bwigunge byo byagufasha iki? Ntacyo byagufasha.
no kumblaminga nabyo ntacyo byagufasha, ahubwo ikiba gikenewe ni morale, ni vibe. Akarimbo twajyaga turirimba tukiri abanyeshuri turimo dukina umupira, ngo niyo waba ushonje ngo ariko ufite morale, wanasanze morale ariyo ya mbere. So rero ibibazo byose byaba bihari, ntabwo mvuze ko ari mu mupira, ariko ntanafana da. Waguze ikintu gihari, shaka uburyo ucutse umwana, siko shaka uburyo ucutse umwana tubyara undi, kandi ni umukobwa. Uburyo yitwa ite se nkubwira umwana igitsina tuzabyara, sirasi ni umukobwa. Ntabwo ndi Imana, ntibyari nari nahuje. Cyangwa uravuga ngo wavuze ndinge ntabwo komana. Ubwo se ugiye kuntuka noneho? Ugiye kuntukara? Wangize igikoresho cyawe mbo. Mani fana ibyo ngibyo icara hano. Mani iyo wishizemo stress. Wangize igikoresho cyawe, wangize igikoresho cyawe, nta mwaka ujya ucamo. Nta mwaka ujya ucamo? Gahera nariyo barushanya imyaka ingahe? Gahera ntafite 8 igihe akagira 5. Iyo ntafite 5 zane ntafite 1. Wenda uyu nguyu nibuza niwe mbese baza, ariko nabwo ntafite 1 n'amezi 5. Baramezi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, iyo ni imyaka 2. Kwa mbere zamurusha imyaka 2, nta bidasanzwe mani. Aho noneho zafunge kabisa ibyo funga pe. Ningira abahungu 2 n'abakobwa 2. Nyine birumvikana, ariko mani birahari. Kubera icyo utizera Imana. Ujya wibuka ibintu Imana yatunyujijemo. Ujya wibuka Kenyatta mani. Ego koma. Chako kwa serious bana. Chako kwa serious hivyo mani. Ngusirikira kazabitanga. Kimana iduhaye umugisha. Hari umwana twari twabyara ngo buri cyarya. Abo cyarya turimo kujya kwishura Minerval imitwe yashyushye. Ariko tukayishura. Umuntu akajya kwikopesha imifuka y'indeka. None se bari wikopesha tukareka kwishura. Bari wikopesha ntitwishurira. Nguza stress bana, Mungu ametupea mtoto. Nakubwira ngo ngabanye imikino ariko. Mungu akileta mtoto analeta sani yake, leta ni no zabyarira Dubai cyabana. Sirasi nzakutwara ahantu heza sana bitaro birenze. Ese bizakora icyuma. Icyuma ariko ikibazo cy'icyuma nuko cyaguhitana. Ko tutazi ko kizamita. None se umwana Imana yaremye uramusubiza ngo. Ariko banzira umve gera narabazwe zani narabazwe. Ubagwe bwa nyuma ubundi no kubagwa 5. Serious n'imbere y'Imana avuga ko ari kubagwa 5. Hano bwenge. Akakoma. Lete nitamulea, usitoe mimba yangu we. Mungu akileta mtoto analeta sani yake. Ino mukobwa kera byanditse hano. Urabona? Urabona handitse HCG kuvuga ni umukobwa, kandi umukobwa azaba Hedigara. Abana b'abahondogo bazavukana 5 yisumbuye nako ya Piliberi. Serious man, I want you to be happy. Dushime Imana kabisa. Nakaye kazi ufite ko kubyara abana barenze 3 4. Abo wabyaye bari babura icyo barya, nicyo kibazo ndimo nkubaza. Ndagenda nje kuzana kanje gapimo. Wagiye kakaza nakubujije Ngo pime. Sirasanga nayikora kinjye nyine. Samani subona ni sono ufite. Ese niziki.
ahubwo we nta n'isoni ufite. baza umwana avutse akazumva ko wowe washakaga kumukuramo. Nta soni ufite. Njyewe njuyu mani uraho babyiniye umuhanda ngo uri umusitari w'indahekana. W'indahekana nose si ubusitari? Abana ni ubugwari. Abana ni ubugwari cyangwa kutababyara ni ryatari. Mani banza wumve, ikikwereka ko nta n'ubwenge, nta musitari ujya ubyara indahekana. Aho niho hera uburyo. Itonde se wewe kutangiye kuntuka. Umwana ni umugisha men. Serious umwana ni umugisha. Umwana ni umugisha. Noneho bane twari batanu tubaye batandatu. Lenkwenkwe. Get out of here. Mani serious kabisa no bifata nk'ibintu byatari. Ikibazo nuko nsanga uri kunkinisha nahita kukoma koko. Yarenda gukinisha kubera none se kubyara ni ikibazo? Ni big deal. Kubyara ku muntu udafite umwana si ikibazo. Ikibazo ni kubyara ufite abandi udashoboye kurera. Twavuze turi 10 n'abangahe iwacu. Ibyo birabareba ko ngusara umukire wari umukire. Ndi umukene se? Ndi umukene. Ejo muri se bwazo mbwira ndi umukire. Wowe? Kera mbaye umukene. Wowe uri umukire? Kubera ko mzaye ndi umukire. Nyine wowe uri umukire. Ahubwo Uwiteka nyir'ingabo. Uwiteka nyir'ingabo. Ampa umukobwa. Nikuzi. Urakodesha. Nikuzi. Ugomeze wuzuza abana. Uzi ngo ntankoko ngira ntahene ngira. Ngira n'imbwa mani zibiri. Mbanye karindwi. Ni izina ry'Imana. We, oya, ufite imikino. Ngaho genda ubyare neza cyangwa se ukore icyo ushaka. Ageza ni imikino kampamagara umuteko ugeze ukuramo nturirimo. Umukobwa nzi ariko yema. Kambwira mpe nimero nanjye. Ushaka gukuramo inda? Uzi ko ari ukwica ariko? Njyaho ishambere se. Ugendera ku bandi nta kibazo hamagara. Ahubwo nanjye reka mpamagare mama wawe. Mubwire ko ushaka gukuramo inda. Amasaha ashigisha indahekana. None ashigiye kuzikuramo. Mama se nta myanya ikuremo. Aho wibeshe uyikuremo n'izina ry'Imana. Wibeshe Satani ko abasuzugura nabi. Ndabyapfire nazaga kukuratira iki ko ari kubimenya byarangiye. Wagize neza. Imana se ni nyasafari. Imana se ni mama. Nyine ntukore ikosa. Ntukore ikosa Imana. Ubwo ni ubugoryi, ni ubushenzi, ni ubupagani, ni ubugoryi bumwe bunuka. Kambwire mama ahubwo ko tugiye kubyara undi mwana. Nuko nagufasha kurera. Nagufasha kurera se cyo camuzanye. Camuzanye sari. Ari he? Cyo akurerera umugabo, akurerera n'abuzukuru. None. Tulia abuzukuru nabiwe. Mere. Kandi ugira akantu kapagera twaburya nyamu. Nire mutema. Twe turaho na mahoro, turashima Imana. Sanga abivuga. Kiza nuko ari Frank. Tumeze neza. Ana pale. Ubungu. Ongea, hii ni Franka, ongea. Franka. Ubungu tumeze neza na mahoro, sinzi ko nawe umeze neza. Ninakwambia hii ni Franka. Tonde mani she. Hii ni Franka, sina mimba mimi. Mutoni aratwite. Tugiye kubyara undi mwana wa 4. So rero. Uraburi kubona kamera iteretse. I don't want peace. Aona mimba? Iya. Seriye muto? Kwirukanka gusa kurabwira manga agire gute. Aona mimba? Sindayi kamera. Kuja hapa. Nikuje kufanya. Kuja hapa. Kuja hapa tafadhali.
Ngwino hano tu. Sikuji. I want problems always. Ngwino mani, acha mambo mengi. Nimekwambia ni prank. Sawa, nimekubali kuja hapa. Kamera. Sawa, kuja hapa. Sawa, good delete your record. Nisha delete, kuja. Uratwite ni prank. Sinwite ndi kuri kamera. Akantu karavuga ko twite ariko. Ese prank birahita so gutegura. Akantu karavuga ko twite mani. Yewe ntago. Nese uri kumbeshera iki? Ubuze mbeshere. Ejo warawase. Nizere ko prank yabaye umuriro. Siba, wagakuye he? Ejo damanza. Mani, izina ry'Imana nawe muto. Wagakuye he? Ndashaka mani we. Kumbe ubukere abana. Wagakuye he nyine? Nimba udatwite wagakuye. Iki se nicyo kibaye kibazo kuko utari kwibaza kuki nabishyize kuri kamera. I'm pregnant. Twita amahashi. Wa serious. Aka kantu wagakuye. Ese gukomeza ibintu ntagasabye umuntu arakama. Uwuhe muntu? Mushiti wanjye. Uwuhe? Umuhamagare. Umuhamagare? Umuhamagare. Kubera waguze akawe tugapima. Sole kuna nipima akili. Kwa kupima zaidi. Guys, mukore subscribe. Siba. 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 Akantu nakande muto. Akantu nakande. Siko nashaka kwerekana kuri kamera ko ujya unkubita. Ndakubaza aka kantu nakande. Angaje kunyumva. Akantu nakande muto. Nako nasabye umuntu arakampereza. Iri kwa Kabishangura prank. twite mani. None. Kabishangura twite. Reba ukuntu uri kunkura kuri kamera reba. So nta soni ufite. Ahubwo se ntazo ufite. Usikia aibu na nivuruta mimi. Wewe nta soni ufite. Imikino ntabwo wayinkinisha kabisa. Wabyumvise? Ese ntabitiki. Nana kongera. Ibeshye. Nibeshe. Ibeshye. Uri kunkinisha ubugoryi. Saba imbabazi kandi utansaba imbabazi, iyi filime ntabwo iyi video yawe ntabwo izasohoka. Saba imbabazi se. Yego gusaba imbabazi se nagukoreye iki? Kurabyara umwana amara kwicara hano hasi. Abyara intoza ndeka. Uri kuzana umwana mu bwenge bwanjye ukamwica mu musekera kabisa. Mana unyicira vlog ndeka. Niache. Unyicira video. Guys, mukore subscribe, share. Hano ndabona inkoni zikuri. Mwese naryo Imana utansabye imbabazi. Yego gusaba imbabazi kisawa sorry yari prank. Reba ukuntu uri kunkurura. Saba imbabazi urukuye ku mutima. Mundebe ukuntu ari kunkurura. Saba imbabazi urukuye ku mutima. Sawa sheri sorry sinzongera. Dekura. Imana imikino igenda ireka. Serious imikino igenda. Sandekaga. Stupid. Undi stupid. Ikigoryi sana. Undi gutera manika kamera muri salo uri impumyi ntuyibone. Niwo wabizanye bino bintu bya YouTube, niwo wabizanye. None ko ratanya kwirakaza kankubita. Siko kamera nasimbuka nkayimena. Si wowe wabizanye se? Siko nasimbuka nkayimena. Ngwino uyimene se wayiguze. Ushobora kubutanza. Sawa.